for na kosem ento yene yahwefo enuma papa memwache ya no mako na pomete say pa cha nyame adom na so nyame adom so ho ye papa TikTok eye Ezra 94.1 official na second with TV within pa cha frame gift yeboa gift free hin na ba pa cha me firi konongo okay asante achem konongo anopay me pa cha anopay de bere me pa cha me ne be ma bi nete ne ate offense road ni ete enti me pa cha me ne be ma nete wa na kokofa ni nua ba ko bi ba ye se ni nua no emra ni nua no fi Libya ne ba omla metra en che kakra ti ni nua ne ba 3 days time obi ada ne dem ena yeso ye da ye dem so me ne be ma na woni mete ne da ye dem ti me sala no pa na me kunu ni na ho na ni nua no so me pa cha an wona me pa cha me ne me kunu bi ne ete wa me kunu ne nete ba pa cha wa nya me ho ade na me ne nete me ne wo nkura atare nti e wo ho na ni nua ba ko fili Libya ba ye me ba cha na ni nua ne se opese obetra ye nche kakra nti ni nua ne da ne dan ko ba efie ba ko ne nyina ye wom nti me da nua ne ye na me kunu ni ho na me dem sole ye me ye ma ade ya me hwe ya na dem ti ansa sister bi chibo fruit edi amerika ba ye be ka kire me se me kunu nua na o fili Libya ba ye no abewu ada junction bi so wo ekro ni so na me di amerika na me pa cha me ko ye ndi ampa na ye wono ma ti ye sa no na ehofo no so mi mu onso ni mi kunu no so amene ne wo ho na amene ne wo nkula tere na busuafo ni bi wo ho ti omo so mi mu omo de me ko ye no na de be ya ne se omo se ye ne natifie no wawu nti omo chifie ofo nyina na omo de ba aha central me ba cha nti me twa ba 3 years eni ye chere man de omo hwe asem na omo se me de mi phobia wa asem nti omo ja me pa sa atam so na me wa akura 6 months ya case ni si ye no na otua no fo na me sister mo je akura no de ne ko ye na nkula mpanifo me ye nso ko di ba me na busuafo me ba cha me fi oba ye kora no me keka bom kan menya ba 10 years de bia me ko bia se me ko fa nkula ni bia omo so omo mpene me ko na busuafo no so omo mpene de bia ma ko mpa cha me ko ho bia me ko na busuafo so omo mpene na me pa cha me de abeda mo se me serem mo nka bi ma me na me nsan ka me ma no so what's me what twantia say ya na da oba ye waka no me pa cha de wo mu hihye ntoko ni ntwo no bia mu no yi pie me pa cha ni na enye bi free because na ye ni ho me pa cha sa no me ne papa e ko first one tama me ba ye no wa ye no ni papa ko se ko fa nkora no ye ko to nkora mi kuna busuafo ne se enkora no o mu nua na owu ye no mo de nkora na ye den sha na me ma mi ye no ne sha na de mo fa na wa de no na chi no me sa na me papa sa ko obi msa ye de ko tu kro mo committee fu en me ye ntokwa o ma fa nkora na amaye ene ne chi mi nkwam so me ko ye no so sa o ma fa nkora na anye den ama me okay ti busuafo ne se wo mu nua na wo ye no ukuru nua no ne ye friend ne sen pa cha ne friend Dauda ena ukuru nso ye friend ne sen pa cha da me ne wo ye no ye ne wo nkora na pa cha friend Muhammad okay wo mo ye dia for try ben pa cha mo ye wangrafo ena wo nso pa cha me ya sadini okay enti ye hwe be ma no o se wanyo ayi Muhammad wanyo ho ade pa cha da bi wono tire nfie sen pa cha ne metena be 11 years o fa mi kwa na bi sha na wo fie be sen pa cha na mfa mi kwa 18 years na so adwuma na uko school pa cha na bi ko school enso enso Gifty ma show so why enso ade na so wa ho sa pa cha me bana mi nya wo mo no Ezra 94.1 FM Ezra TV makosam jumedie no na wo hwe Gifty and acting is your wa Gifty ebua ebusua force wo mu nua bema aba woni ne kunu ho aba be free mu ti sadia ne ma no wo mo de nkoda no asha brantie no anamu ye behwe ye bi afa ni ye bedwidwi mu asem wei anadwuma na sem pa okay eti Dauda eni wo kunu Muhammad why na ye pani me pa cha Muhammad na ye pani okay ye wo kunu no wacha na wo so sia na uko school na JHS na SSHS me pa cha na JSS na wo jira say pa cha na me betwere
now from 3 hour battery to me try we adentia emu wala no ne me obafa mpacho mbehu no saa tem na race course wala me sister ton ne ma wo ho e na obehu me no nso twika o nto obehu me no ho no odi me baby odi me ko odi me dwa na me hu me kira kwa nti e kire na me sister mo ebusebusa ya na obi kire o mo no mo ba nto mo ba na me nyame ba panni no maitinya no your driver e wo race course first pa no okay first race course na e wo bantima asie ho no I see and odu twa ne ko hene me ba so de me ko ayi ekuro bi wo afensu road no o me ko de ade odu twa na nim me pa te sa ta minim side wo ba bia but so wudi na chi wa for so no de ko he wa na di na chi because abre no obudo no obudo ama no chase wo obudo ama Muhammad chase school no mamu asere kakra so no sa pepe and na odu ko ye nti odu ko yi say answer na wo fefro pa cha ode me ko ya nche bia na ba say yi na mu na me sister mu hu mi no oh okay obi na kire wonu mo ho and omo ko ya announcement amon kwa ya announcement me sister no don tone mo race course nto obi na kire ne say unu ya no ne driver so me si wi na ehona manfo ni mu ho ha na omo kire na sabre na odu ko ye no wana na busuafo bi ti ho a ebi a wodo kire ye say ababa wo ye friend gifty abusia mane na tie me dina dwane na abakode me fa cha ho de na busuafo bi eno na busuafo ni nyina wo kunsu kwanta ho ba say on say omo type no say bi omo hu obi kura omo de me ko kire kokowura bi say na busuani ba mene na wo ya me sister mba nhwe mu ba na je kokowura ne say ono de ono ne kakasa baako ono ne kakasa baako nti no se ni ti ode me sister mu ko sa ba bia me ma ne wo no wo kunsu kwanta ho asibe kwanta ho ono ode me sister mu ko kire na me sister mu kra so omo mpene na ma me ka say nya hwe one ma wo awi nto onwem e na ba na anyi na msa kwanyem se kan wo nti ono de eduru ba bi no wo behu na busuafo na se na busuafo nso nyina behu o ma me no papa sa be no mo chi ase o mo nyina behu se Mohammed ene gifty ena etwempra 11 years no ena wo so abusua nso ehu no nti obi a ti ase nti woni ne wo makoma kwesen pa cho tere o ba pe me ma say the me 2 be ma 1 okay penny na nya fie ko 16 years ana de otoso 14 years ana de otoso ana ketwa no 11 years enti abusuafo no sa asem ya ye kan se Daud the free mu na abusua se mo ye responsible nti ye do mana da se na nya fie sei ni e pa cho be 8 years muni se ye ko ho no emu hora me papa so be yare e pa nya asem kutenim papa ewu nti papa ewu wie ye na se ye na da nti me sister mo ho me so kakra enti na chi no na me nko ana ase me da e ma ho mete me nko me ko na nka me ko ko na ndo mo ye me no nye kometi fo bi na de metra moto so nko mu kun me enti omo je me no me ba cha ase omo de ntokwa ne ade kuro mo fo nya be so omo tubo me so omo mpene ma me fa nkola ne nkora ne kura gina me hu penni no omo mpene ene kirikiri na kometi fo ne ka se sa me nko penni ne nya den eni mani mu na nti penni na mu na papa de wu ye na ma nya obi enti afa ne awie de bibia me sister mo enti se sei penni no ene de odi a kire na wo mo ana se wo mo a kire mi enu na me ba cho penni no ene de odi na chi no okay ena ka kire no ka kire do wo me ho ena penni de odi na chi ta bre na wo mo fa penni no na ono wo mfie se no 60 years but time mo fa no wo mfie se me ba cha sa tem no okobe 6 years Ujidi so say 8 years mo se mame omo fa wo mo 8 years ni mo kodi omo ho na asem ne ba yo mo kodi omo ho ndem fan say 8 years ni ena tem omo fa wo mo na penny ni was 6 years no afa no obewuram na nka van start asem ni si march mu 19th month na march na ebewura no mu no na nka obenya 6 years okay I see enti okunu eyeden ena ninu ya na obesra no no ofri mo oba no wa yare ana me ba cha no wa yare me de me hu ni sa wa yare de menim se bia oba ye 3 days pepe na case ni si ende bia so de yade na firi se libia oba ye de ya ade oba ye wan na woni di mani bi ni wa jam di mani bi di batana ho nkere obi a e bia wa yare sa okay efie no na mo han ana se bia wukru no ana abomode ase ni fie ketu ado na mo han na obi a mo han fie bia sa ne
ɛyɛ wo no wo kunu nkoa ne wo ma enti si dan na munya extra house na mode accommodate ni nua me pa cha efie na ye efie ase omo he dansi nwie na ye dopra pa enti dan ho bebere enti man ne koye ohu ye man ne ka kire se e bi dan no se utimi ye bi wobetimi aye da adam na ode atete onu no was wa ya ma na pem do ni sika ode ye bi enti me pa cha mi kunu na me ne wo tere no e ya mienu se bia ho bi ba ne nche ya aha te na sister bi na hye mfimfin na me de oye to aso no so atoa sister ne de ni so okay enti ni nua ne ba wanya ne 3 days e no obewu ye no wo wuto dining anaso ko wuto henefa me pa cha ko wuto abontene junction bi so anopa wi anwumra na najo me pa cha apa be sabi mo na sister ni de mbika be ka kere me sister ban what fie obi me pa cha wonu ne tini fie ba to chi bofro to sa junction ni so okay enti mo junction ne so ya hene fa se de se kono na wo ba bi asem ne si na nya kono wo e ba cha de na ya hene kode ye hon kode enti kode ya hene fa pote junction ban ya pese ye hunu pa cha sa junction so de kokowura bi ene ya drum friend kokowura kam gom kokowura junction enti no din kai ko hwe na wodi mu kunu nyina mi ba cha mi na mi di ka ko hwe na mi kunu we e ba cha no wapie ayi mra chesa no wapie me da nwane ye no woni ho no woni edem ho ayi mra che be sai oh be 5 ni mo aye se de tete no ukuru ta bie ana ayi mra chesa e ba cha ni ye stock to abinti no ye kwa koda no kra mi so wa kofa na mi mi pie ye na mi hu so woni ho ne de mi se bia o kokra na wanya dan wan kra mi etu ukuru ba no akofa ne ma pa e ba cha ne ne ma so na o de bae okay na ukunu ene ni nua no obatra o 3 days no so manya kasa na se bibisa acho David okay enti abra mo koye na wukoko hunu no na yabo no mark bi won ho ne ho ba bi aho no send na body ni sitie wa cha ne ho bibia anya hwe ba na obutu ho sei ye fa se kan wo menye acho David okay enti sabre na wukoko hunu ne sa no de na ye ya ba cha me ye ma de se me de mika abafie na ehofo no mo gina mbusa se me ni mbla na me se me pa cha me ni mo no mo se sa de o ma me enya de nko fie ndi me ye nko police station ye nko report ti me ko report ye no mbusa se hwan na ene bla ne ti fie hwan ne hu ye na kokowura no ene do chi bofro to ni ka se o mpa cha o mum na ebe ka cha na me mum na me ne ye de ti fie me kunu ketua no no mo se sa de ya so mo de me tra kanta back woni yiri ni ma me ba cha de bi o mo una wose of Libya ene bae pacha okay nti of Libya e ba no wukunu ni wudi nkomo se bia o ba no na sika kakra e won ho komodie bi sa akoso bia na of Libya ba na bia na sika kakra won ho e ba cha da bi of Libya ba no ko bese ne kwatena se be nkwanta wo che kakra nsa na wo ba ye ho no ona che se nye of ho na wo ba hia mo so e ba cha da bi o kwatena ne maame mo wo se be nkwanta ho no e che kakra nsa na wo ba ye ho no na motete se bia woni ba bi okoye no woni obi nya ntokwa na bibia tese okay enti bukọ ya mo ko report wo police station no wo mo ye hwehwemu kakra no ade na wo mo hunu ye me ba cho mo ye hwehwemu no na ho no ma ye man de na me ba kumase ha ti no mo ye kwa na bra enti daba ako na mo ka kire me se asem de me de mo ye hwehwemu hu se menim ho hwe enti o mo jai me no mo jai me offense court kese mu ho me ba cha yes ano so me so yes ara me ba ye no ma anko hwe be ma na me ne wo ye na chiri akwai bi wo anko hwe adan okay wo de me ba ho obra o mo ye no postmortem so mo ye no postmortem acha me ba cha ni de me police no de me kokot na me kan je so mo ye na o ma anye ntimi nchebe se bi o mo ye ya na so mo anye ye de e kwa e ba court o mbe fa ifiri kumasi no mo de ko sa e ho na mo kwa mo se bi ya ma mo 1 month bo so me mienu sa enti hine fa ne ye do ko ye me ba cha me ba female ha ne adum soro ha central me ba cha okay enti konebra no wo de sharemand ya enfia na boso say acha o me twam 2 years hey ka kra bi sen ka me ko 3 years as mo ja ka na 3 years acha na bukuru no so me ba jara be ka se emu ho na ye di jai me no nti na ase me sister mo an na hwe me mu di case in church nti me sister mo ye no mo ma ya nsan ama wa ma hwe ni biem nti me kwa me nti me hu se bia ya yi na na sese ya na ya chimum ye nu nyina na kotum chimum ye nu nyina na mo wa remand wo female no no so wo dey but ye yiu
Me ba cha. Na yenyi no. Me ba cha. Toma ye ja me ni ye ja wo no. Na ye ja wo ase wo so ko hwe okura kira kwai because woni ne wo ma me ensa. Enye sei bi a ya nchi wo kunu bi. Na we ya do ko tum no ukura ma hwehwe. Mo mie no nyina ye de mo ko remand. Enti adenti na wo free ho no. Wa ko hwe okura kira kwai. Me ba cha ba ho front de na me sister em ye no aduane comment e wi akire no me so na me ni bi afa na ma ba ho front me nya aduane na me sister mo. E ka so mo ntimi sa bi no me case no ma boka. Enti o mo ntimi sa bi me tie free sa no so ma anya den. Mama hobi na free one no ye yi wa ba enti wa mpe bibi nkaka bi anya at least wo betumi di akwa hwehwe be ma woni ne tie na asama ba na ya chi mu mienu ni ye de matumu enti sabre si ye ukunu se woda so dem wo mane papa wonim me pa chawo be 6 months ni no me ba ha sei tama me kasa me sister mo ka so mo di asema ba ha me ba ha ye ma dwese me ko hwe no na no mo ka chense omo yi nu ba omo ankyere se bi omo gya ne kura na se bi oda so ba wujidi wumu wo se wa nko ho so se wo ko hwe no se me pa ko hwe no wa nko hwe no wo ko hwe no agwo hwe no me di me pemi bibi ya ne yetene me ba ha e be ya visit ko hwe no be ya wa man timi sister mo ka se omo de ba ha ma maboa me ma me sa ka me ma no me ko hwe no se e bi a bibi kura bi a na no asem bi a na bibi sa te me ko ye na me ko twere no mo se obi ani ho sa I see. Nti ye yi wo no ya na wo no sisters mu ko no aduane de ma no kakra no ya wo mu e ka so wo mu ntumi nya biem because wo de no wo ma boka no na wo su nya kwan ko di science na o finally wo kwa hwe na kira kwan ya ko ya yes ye yi no so atam na me no case ni se ye ja me ne de be 6 months na me sister mo de me de aduane brem te free 6 months na chi die ya mba ho biem akopem be 1 month ni a me ba ha na me de come 6 months no be si 1 month ba be 2.5 years ni okay na wo mu wo kunsu ba bi a wo mane wo no obi anso frɛ wo nka je se bi a ya yi wo kunu no ama na ba kunsu ho acha de ye bi a wo ne nkora no kora na ti ho acha de me bla mo kola ekọ ho no ese kom ko hwe de ekoso bi nkora no ko school ndo mo he da me bla mo de sa me bla no mo ya ho mo ti ba bi te o mo nim be ma na busuafo no woni nim to mo ko ho no mo so mo nkola no mo he da butai mo so o ma ho oh okay na ye hwe wo kunu ene ebia na sabre ni nua no ejapade bi wo bi a busua ko bi ana busua gold bi ana busua sase bi papa dan bi na wo mu etwe ho ma so kakra na acha de okay mentio e ba acha de bi ebra wo ne be ma na tie no Mohammed na watete o kakra acha de 11 years ni na ba acha de bi se ende e bia one me konto kwa de ba se bia watete mi se bia se mi de wa nya bi sa me okay enti ebra ban ye no na ye no kra de sabre no mo ye kra de na dem acha ti wo kra wo de enti bre ban because ye ba ba chew no menim sese de etie bia no o ma no na wo abusua nka bi abusua baje enkora no wodam no na abusua ko fa enkora no na se ye yi wo ba ye no na o mo baje enkora ne free won se me pa acha tama na asem ni si ye na o mo che me na me kire me hu ni se o mo me na me de ketwa na de na onom no fo nti no odi mechi ende me ko mo de me kotana kanta back wo na ade chi na me sister mo ti case no mo ba sa kwade wo nto mo ba ye na police fo ne ka che mo se me sister anya me ba ketwa no enko fie no mo de me ko remand de okumase wo sister anya wo ba ketwa no okura me ketekete no mo de me ko nti na empani fo ne de o maka sa kwade ekuro no ba bia bro no na asem ni si su no sa bra kwade akra no otue no fo no wa cha ketwa no nti me ba cha nti me sister mo ko ho no na ye se abusuafo ne ba ye won ba sister nkura ne do mo ko omu besesa nkura ne free hene e free ko de ye wode omko aye wo wabusuafo ho da me ba cha da me kuru na busuafo no na se wo kuru na busuafo ne nkura no wo omo we me ba cha se me ba cha ma ko asem ni si ye na no sa de de na omo te se omo de hye na wundu omo ba ho no e na omo ba ye na mpanifo no me yenu wo kokowura no ho no besesa nkura ndo omko ye I see be ma no so 11 years ring na no wa nya ho ade ba cha da bi aye Ezra 94.1 FM
and afe Ezra TV makosam dwumadie no na wo hwe na afe wo tie no face YouTube Ezra 94.1 official TikTok Ezra 94.1 official and Akinwo TV nti wo hwe na wo bomodi anse wo be share de amaye ka wo bre osum watete ni akosam kakra wo ko hunu ye ewo na duafie with 2 years 3 years kakra chem wa che de me ko hu ye ne se ta moso a boy 6 o'clock ni akoda na ye sanya aduane papa ni ye kura ye romande ne kura de se bia obusu ni amere waduane kura unya aduane papa bia eni eje se bia hofo no edidi ama na ye na omama mu romande ni edi na ari bia o police ni ba no de sika abeja sansa na bia wo mu de atwa na da mo wadi awio okay before wo krunua no eba ba bia na mo tie no na wonimu na dada na se oba wo no asa wo be huno acha oba wo na me hu okay kama kura chira yi e pa cha na ko no kura na me na me nimu ne da wonim like ni wo ne ho hwe acha da bi oba yan so 3 days oni wo bi anya kasa e wo area ho e pa cha da bi wa nkofa girl bia wo area wo emeka se bia obi girl anase obi yire nti de pakro no na ye ne sa mu no kwan bi so sa wo ho pa cha da bi de me hu ne kwa bia me kura mpo no ba bia ye kia so ni sine wana na me ye aduane bibia se when you say pa cha me 33 years okay 33 years and first born it was 16 years okay 16 years etu betimi do message aba is bomodia na efre no emma me na yenko ubetumi de WhatsApp an normal message aba e was asem you 0245301462 0245301462 0245301462 obia oni ne kunu tie na ne kunu nua kuma free bia ba na wabehye wonum so 3 days almost abi ahemrachi akoko wura bi na tie mu be frɛ no gift so ani be ha de omoko ya kwanta bi so ne kunu nua ne nanim butu ho ya ahemrachi wawuwe yi na kyese ho sansam ye nkomra police for beche no because onimu na tie na owu ye police for beche wonum a ekɔ remand yekoba ba besia kakakra bi na 3 years otwa no wo remand o ansa kyerɛ ye beka say oh ye hwehwɛ mu no asa wo huni asem nti ya you ene ade na ye ba behwɛ se wo huni asem na se ye wodi a na ne ade nti na ye nyi wo kunu no na ono de oda mu kyesa ti ye twa ye ho aba asa pani wo saksi asa yes ne de obehun ba ketwa ne de na ketwa ne wo sai me ba cha na ketwa ne wo 2.5 year nti me ba cha ono de me nyɛ se obehun me 2.5 year calculation in the family because we say you do call remand as we see no 8 years ni ana meboa 8 years ni na oba no sisi mama na oba no ko no ketua no na o 6 year penny was 6 ketua wo 2 na ebra din kan ya mobile ya moko ho no e de na busuafo ne kan de na si nso ho Ibacha first one na me ko ende me papa ne ko ye te me papa ko duru ho no na asa ye kirikiri na mai bi wona mai na mai adrese en ko committee fo ne no committee fo te ne committee fo ne di yanim ene ye ba ono mo se o mo fa akora no mai no mo de ni me ma ni tua de owu ye na na o mo de o ma ni tua de o mo ba no owu ye no anan eye dauda no me pa che owu na wo ku wo no mo ana acho David wo na wo ku dauda acho David na di nti na busuya ne so mo de wo ma mienu e na esi dauda nan acho sa no mo ka kire me papa me ne me papa e na no na chiso no me papa ka se bia sa te be bufo ne wom ti ye san koi ye nya ba ebo so me mienu na papa sa me ye ko ho ye san call the same sa no mo sa kan ye na me nko me call na ye ntokwa nko mutu agumi so abome no asem ni si ena hin fa ko si for na check each central me pa cha o mo chi ye de ko offense police station uko offense police station uko ye report say bia uba ye no wo free remand ba wo sa asem no a wo mo chi wo no ho no wo kunu no abusuafo abefa o ma mienu e de wo mo ko adan a wo mo so mo de wo enkura ni si wo mo de hye na wo wi na nai me ba cha me ba ye na ye ko court wo offense wo ndo my remand ya ne ya ba
Saata mkura na bema na menene we Muhammad ne timi man nsa so se on pese nkura ne beka bema na wono na busuafo no nti ka me sister monye no bas ye ka court kura timi ka kire mo so mo ba mo fa nkura ne mo ba mo fa mo na che se court no mo ni dada se wo ma ba je nkura no me pa cha no mo ni oh I see na wo sister bre no okọ hene ya wo mu tu bi be sa nkura ne free wo sa me pa cha case ni si ye ne de no mo di kai wo sa kwade ho ne ja me sister mo nti mo nkura ne ko di nkura ne ko di sister no mo hwehwe se den no mo di nkura ke to we se den me pa cha da bi 2 years ne se si ye di se den no mo di kai me pa cha case ni esi ye se kwade ho na case ni si ye nti no me sister mo firi me papa mo ho e baaye no na bem do me abra e so do me abra ne baaye na bem ma ne mabusuafo ne mum e di kai wo kwade ho ama nkura mpanifo no abedi wo mu ho na omo wo kwade ho akwara omo wo no ba omo amfa na ani bra benti me sister mo e di ekire ba e ho police station nti no nkura ne kodi wo mo efiri wo kɔ no omo so omo fa nkura no e ma e bie mu no before asem we besie no na woni wu kuna busuafo no I want wakakra na ma ko mpa cho da bi me kura mpo no me ko hotem bia o mo ne me ye kama pa ba case ni si ye na almost 30 years ade wo mususu se wonim Dauda wo ne hu bia na pa cha de minti minje me ni mo madwen ama name is Freeman. You are doing a great job. Keep it up. Okay. Medase Papa Freeman was saying hi Marcos, I'm Nana Khadija from Accra. Auntie, please stop crying. Was say Obaba Gifty people when you maybe was say Marco, good morning. Iya Sabo. I'm so sad this morning because of this woman. Help her. Why? Now she meets his last God. Me pacho me nya God that uruma enti yeguso ene na edi enkomo na dienti ena Gifty say ya hwehwem ukunu sori ahemarache ena okoye so okofa niema e bia bebu mu store ni mu enumu ho ahemarache mu wana ninu ya be ma no efrimu dienti ne yi wo na wukuru no da so dem me pa cha ne de minti minchire Ebrana Dauda ebefie ho no wote se na busuafo ni bi na ebia won mutia se bia kama ne ma ho ana bibia tesa me pa cha man ti bibia sa na so anti bibia sa okay ena won so wo ankasa wo busuafo ene Bema Muhammad ebusua nso before o ma menyanta wanta wa bia pa cha da bi munyina na mote kama pa cha enti wo susu se hwan ene betumi edi Dauda ewusa me pa cha ndem minti minchire okay yeah please try again later. Sorry, the number you dialed is currently not reachable. Please try again later. Ya hwese benya be ma no so abusuafo ni bi ana wanya wo bia namba ma ya hwese ye benya be ma na abusuafo no bi nso na ye ne wonom edi nkomo ana ekua asem we ya asem se be ma me because entiase nim even be ma no kra no wanya ho ade wo se woni be ma na abusua any problem bia woni ni problem bia 11 years na woni ne chai 11 years emu no na ya asem ni si ya na Gifty woni ne chai 11 years no mu ana asem ni si ya na mente me pa cha ma anasa wo sese 11 years ni me pa cha me sese ene we ni nyina me hu 11 years ni wo sese dia hini we nyina case ni si ye ne asetena me ne tana na da 11 years hono me so menti ase no ma kwa sese abusua ne kira ase efri se mo amode hye no e ba o mo nchen no enye ne boni mu ha ena o ba soso no wamfa yare bia amma ena wo no soso wo bia ntwitwa no obi amfa se kan anwo no obi ama na wuduro unse se aduane kra na no pa no ano ni di ye ya ahomache na onum ena opie ye nti ye den na modehia afiri mu a mutumi bebo ne sobo se ena mo no so nti na modehia afiri mu na ye de ne nkola mienu ensi anan ene na mo soso mu wo bibia woni ukunu ye because me menti asem na se woni ukunu ye bibi ehye ho a etumi ma omo susu ejina so aye saa ne oma no na nya saa so anka wukura woni ukuru ngase ye yimu pe exactly
wudu kuru nyina sese ye mo pɛ because mo nyina mo di bem mo ni mo de kura o de fa so o de wuye enti se bibia ba ne ye hwehwem na hwehwemu bi ko so a eni ko se ye yi wugya wukunu na wo bɛka ɛhɔ enti se wo ka hɔ de a na kyerɛ se wo na kyerɛ se bibi enko yie enti we de yesra abusua me yesra mo ya bo ma homam mo wuye mo bo na mo nkyerɛ nsɛm ne mu nya dai enkyerɛ yɛn na yɛnte nneɛma bia yɛ dai ase efri se enye sa nneɛma bi wɔ hɔ a ɛkyetwe ya so ɛsɛ sɛ abusua no ɛkyerɛ yɛ mu bi wɔ ma ko akora no so firi yɛfunu bi ne baayɛ akora no baby wo ba wo anan ade say bi amunum say ɔno ne kum wɔyɛ bibi sanle ọba no yɛ bibi ahyɛ hɔ eti sɛ wonu kuna yɛ bibi ahyɛ hɔ de a ɛne ne yesu yɛfa nkola mienu ɛde ahyɛ mu yɛ mfa no nyɛ dɛ ɛma mo na nyɛ saa de a sɛ mo kan die ɔno mu ni ha wo sɛ wo busa no wo sɛ sɛ no kura bi so wɔ ha ɔno so nyima yɛ no kura de mi sɛ no kura ma ko mi sɛ no kura wɔ ha gift nyima wo sɛ si yɛ sɛ no kura bi wɔ baabi because wo ni wɔ mu ni ha wo ni wɔ mu ni ntɔkwa wo ni wɔ mu ni asɛm wo ka sentia wo bi da haw bia ni ho eye da na mo de hia wuo na minimu ni hawo na mo de ba be hye me se ya fa me mamienu e de ahye baako anan na da baako kura na firi mu ase de baako na hye anan da no ye basa na me pa cho de na me ko ho na me papa ko ho no kura no me kunu Mohammed ne ma me ne de no pese ode nkura ba Mohammed ne chiri ba no na gina mu dendende so mpene me yemfa nkola Mohammed ma me pese ye de nkura ne ma ma me ono ko ka se Mohammed de chiri ba wono na Dawda di na chi anansa de me ba cho ono na Dawda di na chi no mbom na gina mu dendende so mpene me yemfa nkola na me je nkura ne firi ho a na ninka se oba no se oba Penny was 16 years dia and ye tena unu Mohammed no na we say won fie su yesen ta 33 years 33 years dia na say ebra unu Mohammed no na wo 16 years na we ni 18 years say wo 33 unu Mohammed na wo and aba Penny was 16 ti unu Mohammed no 33 okay 16 that is unu Mohammed now was 17 years and you 18 years no 17 years and I go school I see ba je nkura ni bi no kura enketo ano omo no mo picture ni bi ni ba de me ya ni bi ya che mo call police station no o throw statement we dey catch we dey answer na we kunu be throw na bi me pa chai okay we statement no throw say one actually na o kan no mo throw me pa chai me kan no mo throw ade won to mention me pa chai o de we kunu throw na dey na ho pa chai o de ya mo obi a throw na dey separately ti we hu kai o man ti wo ante de wo kuru ka mo mo twero ye pa chai o de e na wo kuru so ante de wo so ka mo twero ye pa chai se o mo di ka che me ansanti ba 12 mu ho no ansa na o mo che be ma no so na ba na e ho no so no mo de me metena kanta back na o mo de be ma ni ko she inside Marco omo wa abusa bi a omo so omo tumi ye e wa akire ye kan ye nuanom ana nipa bia no obi wu obi nkoyi a omo tumi ko asofo obi ho ne malam bi ho ko busa akire enti se ebi wo ho na omo busa akire na omo hunu ba bi afiri ba omo betumi aye hu bibi e wo ho because media de wo kan nyina me so still me nyante ase na me nte na ase so da eye den na mumienu nyina ahomache wo wa hu kunu okofa ne o 5 o'clock ukuru kofa ne mo kra wo enti wo wa hu kunu ana wo so sore ye na ye de wo ko ye na wo kohwe ye no anwumre na aduane ba na wodi ye a wo de beda ye ana ye den ana wo kunu etumi akam wo akria manya information ukuru ye jeli na ye yi no me pa che yenjeli no me ko am ko ya Vincent me say wukunu manya information me say wukunu ya jeli no na ya yi no me pa che ya yi no wo hu no me hu no ba me ko ho no na me ko ya Vincent no ni dia me ko visit hu no me hu me ko no mo se obi ani ho sa o mo ko frɛ ya mba o mo ko bi ya se baby a wo da remand no ye jeli no a anya wa no ye de beto o so ye yi wa nkwa hwehwe wukunu
wase omuyi no de no ne ni amu de aduane command no enti akire wan ko obie wa ware foforo okay ye no di say asa wo ware me twem be 6 years kransa no 6 years asa onti wa obi aka ho bibi wo ana ai sebi abe fact one tete se bia yesi wukunu ene kumu wonu ya Dauda one tete me pa cho man tete sister one tete ma ko me ma ko ka me tete yan ka me ka no kore man tete ene ye de ko court no so o mo nka hwe wo zo mo ye ya no mama ye roman de se bia da se mu nko wukunu wo ko de bia wukunu na ko fa ne ma e ba cha won ne be fa ne ma ade ti na wukunu ko fa ne ma na wo oba no wo ho because provision store me boy enti gi ti na de bia wukunu na be fa ne ma e ba cha so no sa atam na o taxing ano de ye adwuma enti se oba na o de sika na ba na oba na o de ne ma na ba wo discuss wo the store sika mu ma na o kwa na watoto ne ma na wo no dia ba na wukunu wo so ya na chi bia won kra me ba cha tro bia o kra tro bi so wa e bia me meda ba nwane na ane wo da wo na okay enti ye hwe adanu a ukunu esori ahemrachi na okwa eso okofa ne ma no ukuru sori ko ye ne edi be san ansa na ye be ka kire wo sai Dauda ewu me ba cha o sole ye no me pia bonten no se boy ne da ne dem timi dem so odon timi pia bonten me hwe bebia me boy na me ne wo ye me kunu ni kan esi ne nsi wa me mu so kwa adwuma timi me sole ye na me prapra ni mu ho na ana bo fro tuwa ni die mdika wo hunu tama wukunu esori ko ye me ba cha so se ye hunu tama wukunu sori ko ye enna bra ye be frɛ wo se Dauda ewu eda bonten ho adanu ade be chiama Dauda ewu no na oni wukunu di nkomo tokwa bi si wo montem kakra kasa bi enye pupo but akasa kakra bi e ba cho kasa bi ensi o monche sa de me na me ye aduane kra o ke so na wo ye maame no to o munyina kwa na tu nsa didi ye no o mo tete wa na o mo se o mo mikunu ni se na ni kumu okofie na Dauda ni se sa de no nso so ko ne na abla na yakọ no mo ko nto mo ja me mo kra wo ke so mu na me meton ade kakra nje aka na me ko ofie wa Dauda ma eni die kwa so we are fine woman so what you say say kra dwendwene ne ne ma kakra be ka humpo no na ukunu hunu wo say bia woni Dauda te wo di nkomo na dwubi wa ba sto ni mu wo bobo ni bi say bia ne bufu yi kakra pa cho da bi pa cho Dauda ne kwa de say ebi wo hokora mi pia 3 days no bedi wo mi pia kura ba so wo check ebi kura ne bla no kola timi besi mechi wo fi anza no ne bla ni nyina ba no mo bedidi enti se ukuru so ya mrachi na nti oja wo ne Dauda wo fi na me ma ba store wa ja Dauda no ti Dauda ne wo fi ebi wo kwa ne bla ne ba anza no ne na ba store wonyi ni se bia na bibi ko so ma konkon se ne bi bo okura ma ne ye ba cho da bi na bibi ankoso ebia adana Dauda nso be wa mrachi no so wani ukuru nyina na didi bo mu e pa cha ya mu na me no ye nyina so ba se bia aye poison ba cho da bi ena omo hu no so ne sekan wo ne film sekan wo ne ko ho sekan wo na chi na koma ho ba bia ye mo no ne hu ntwitwae nani mu honhonan se di ositia na wode da ho me pa cha ko hu no me ba tama me ko hu no na ena sister no a o chi bo fruit no ka se e ka se yen ko report nti e ko report na e ba police fo no kwa na e ba ya on beda na ni se ni me hon de me hu se ne hu bibia atwa hon na no ka se me yen ko twere ya no asem no nti e kire ansa na police fo no e be fa efunu o mo da na me hu se ne hu ba bia e bibia okay mo hu se ne hu bibia e bibia okay obins e bia me fa se so no anso e na ekume ne hu a 3 days na oba ho no na wo hu se bia wa ye depressed ana wa ye din kakra wo hwe ne mood na to se obi a bibi ha no bia onya ne ho awu a obedie e ba cha oba o wono onye din na me so me head na 99 me head ni me life ntimi de me hu se 3 days wa head am be cha wo ntimi head hu ne life si ano city esa ha asemi were nsem su sisi obedi ya so kwa 3 days yo 3 days enu na emu erem a ehu wo mo nyame ana wacha mu yanka mu enu na ye hu e wo ho no enwanwa no unse wo
na ase no kra ka say maame ne ka say anka ne ma no mfa ne nko enna ne nua be ma ba ko say ompene emma kola ne nko omo nyina enim bibi wo mun se bibi se ho Muhammad enna ekum ni ya ketwa no ana se bibi esi wo ho bibi sa ebusua na ye nhwehwemu ana abusua no ma yemu Debbie, hello unchire yemu hello Yakubu Yakubu na pomo te say me pa je yo ma na mo so nyame adom me ho ye pa Yakubu asembi yenua ba gifty wunua ba ma Muhammad oba na one ne tie ene ne wo nkura me ensa de asembi aba betu yenim Muhammad Yakubu wunua Dawuda wuti ni wo ne sen me ni anu dia sa ni wo de me tsa ai Muhammad na kuno ana dia tedi dia kira pe na se na ko na what ayana wajira baby ye kakra ma me Yakubu what is Muhammad ne kuno okay police for hwehwemu na ebeda adie sa ana eyatesem na wo teye oh man sani ase ye case na si wo Muhammad ne ho ama ye dia kira ye dia che police hwehwemu no mo che no okoche mo anti ache no ye pa ase asem no aye ka ho asem ye hu so afi aye ye polo ma so yare neska so mo ya me neska o ja che ti ase o pino aye ye mo ne dia na Muhammad na mi ache no wo mo se Muhammad aye ne da bi ma mini kam kawe ehwehwemu na che se Muhammad na confess ye wa confess se wonu anakum ni nua Dawuda me pa sai oh wunua Muhammad ebiem because the me Muhammad na confess say wonu na kum ni nua Dawuda me pa sai me pa chu o wase die enti no kum ni nua Dawuda je se na dia mi anu wa tira nche mu bi na sani se no akra to ko tu kwan enti akra no sika ka no ho no ye kwa ye hu sika no na akra no so toka bi di ma no enti me ya kaza ni ka no ho nsem no ma di sa so be tie okay enti me ba ma ye hunu o se o poison no was suffocating no like ebia wo de rubber bi share ne kon na wo ye ya ma odi amiti wi wo de ade o strangle na na se ekwa be na ofa sukum no ano dia na sani asisi ya ya ko ya no ono mo de wa finance mu za ma na ma sani asisi ya no eye bobo omo bobo no omo di agere bobo no omo ye postmortem na se di fi hu na ma nyina ase see na wo chem se sikasam na ose e ma wo kum no na sikasam sa me pa cho chem wo kakra chem sa bre no wa homa no bu ni mu ti ante ne yie papa enti wo se edie sika Muhammad ekofa Dawuda sika ana Dawuda fa Muhammad sika na se Dawuda free Libya ba na sika won ho na Muhammad kum no faaye Dawuda free Libya ba no to card ma no enti kana odi adwuma no akra no ese o besa chukwa enti na ko pesika dia so di kaso akọ enti ne ya ndi mu no na se me plan sika wo so odi ma no na sika bia na ho a wo so odi ma no afei na eba ta na buchani ti be mu se akra no dia ta pade se ya ni dia ma no enti no sa ta ti wo se wo yen bibi na se de ba ya so be kasa Sane ko ye ampata enti taxi no a na Muhammad etwie no na eye ni nua Dawuda na toma no ye pa kan on na toma no me pa wo Libya no no odi sika ba ye na wodi ma ne to ya na akra ne Libya ba ya na se ni nia ne ti koko na se wo je do dia ye na wo se sa na che ne plan ni ka ti ya no to ka no e ti ma ne plan enti na che so sai pese wo tu kwai bia mu ntinka wo hia sika e dia free ni nua Muhammad no wo basa bre na Muhammad empese wo be ma ni sika ti ne wo kunu na bibia to atwa enti yehwe
Dauda sabre na wo free mo no na wo mfie say. Oh, sabre no be 23 years. Ha! Ena Mohammed so e wo mfie say. That no be 40 plus. No be 40 plus. Wo mu nyina free ma me kro papa kro na say bia eye abusua. Eye ma me kro papa kro. Enti Dauda to Mohammed so dodo say. Mohammed na ti ba mi no enemy am no ka say. Enti Dauda am so oromo so me fan say three on the ton so three. Okay, the dan tem no winti kai no kan ho dia an so 4. Sasa Dauda Ephraim na wa 23 years ya eba kwa na wani bi no wanyampena David no ni ba o eno die before Dauda ebe wo no o complain kire bi abusua ne se ni bi akodi ni nua pani Mohammed ho na opese woji a wonpese ode be ma no oh David eno di wan company ma wan company na ta na ji ye ne se ono di o ko pesika na chini di enko de man se nka nye de enkan ho na go pedi na so ne de no so dia tu kwan no any bi bia yen ka kre no ria nyit ka ti dia na wo ka ja so sika kakra bi kra na Ephraim Mohammed ho adi aso so wo me ba ta se enyi sika nyina nyine sika nyina wode ma Mohammed mpo na wo giri nyina nemom no owo kakra wo ho de aye ne nkrata sem o ma ne kakra nso so na wo fa nko machine adwuma wo de aye nkakra na ko wo hwehwe ba ta hey na panimu 40 something years na wonu ya ketua enko Libya no wo moa wo kakra se be ya janka won so benya wano aduane a it is say yayi Mohammed munu yayi no ana ya jeli no me pa se o mayi no se abusia no de obi ani ba bi o mayi no wajane Ese ubeti ubisi woshiano ha ubisi woshiano sa na yekino wobese ken wobenante sa ne boni sa no wobenante sa se de ke kum ebe na nyame domi no onenam sa wo se muhia no am obi anya no he hey yo ani ye ba be hunu ho no wawie no na gifty ese abushia no agene ba eba woni Mohammed wo ye nkoda mienu wo mafo wo mo se wo mo de nkora ni si Dauda anan anyenya bia wote se ebra Mohammed ka so wono ekum Dauda no wono na yire na eye ana mi pa try asemenche na mi pa chula enkola na omwo ikirin tayo enkola penyina o mene na ni afikakra enti akra no kra nse yesi tane kan police station ho o ka sa semen wo police station se o ma me na o se rasta man bi kan na se o mi tray na kasa yi no adia isi ya de si danya oni ne yire ni da no ko na di si ya na di ti no ti enka o ba na so e ba no ba re tina ni ira de do ni mo shi enti e ko ba se police station na sa amre na akora na kitwa ba kwa e kan mu Jaban na ekwiti obana busiano na maya ni miru ebidi yen ho yeah omu bedi mo de me pese me woni se na police station wono wo mo se gift ne yure no enim hu bi o eno die sa omu ngeje ni e chi omu nyina be 1 year time no bandi kanya be ansana obeman ba benya be. Okay, I see. Enti akoda no ko ono so asem wo ka ye se wo hu ne ye no eno wo che anasa akoda ne ka no e wo court na munyina muti hobi se me hu se me ma me me papa ne Rastaman bi e na ekum ye nua bra Dauda wo che anata sem me pa che ni na ye wo na America ya court wo na akra ne ka ya na police station ho me pa che court kan police station wo kan na wo mo so mo de ade na chechire no kon ne a obi di aba bo ni tirimu sa na akra ne kai akra ne se o mo de blocks ne akumadu ye bi no mo de bono enjo ampane pa ye ko de no na blocks ene akumadu ya me gadem
na chesanya no kresi wo kowuda abonten junction bi na mom no fidua na mu owo fi dem ho no mo pija na ko to abonten oh okay I see ena yen jeli no a yama no remand sa se bia ye jeli no dia nke nim se bia 30 years 40 years na obia bibia da ho clear sa na ebia police for ehwehwe mu postmortem kire bibia da ho adan na yen jeli wo mo jeli wo mo on se wo Ghana asem kan ne die ebra ye wo man so be yale eno na ese akoye me kwa abanda na se ni nyese bia anye den enko enti enu mu no yete se ni tunu do ni fan so si ni say be 4 years ana 3 years more enu na chi yete se was you yeah boy se bu sia fo kro wo bia ni no an se wa pie ni kwa na se aden ye yi wo ba ne first empa chai aden ye yi ne first omu be hunu so woni mu ho hwea na oba ne die sa uti sa buchana wewe mu a video se Ghana sam kan no uti kan be buchana wewe mu na se ye no sam na tia ko na de wulu ma sem tia ko ne ka mo de na nkwala no sa sa beto me so enti infa na me ne Muhammad na nka me fa se ye mpeniku a ke bitimi akere nkwala no ena ono so keti beto na mu dauda so na ya kwala wa pe ja ono so be tina be kan ono so si mu ndi no ha ona beto no be ndi keti na ye timi ya kredi. Oh, I see. Hey, yes, it was so we are saying na baby I mean to ase na say abusia say ye fa emai na ye de wo ma si dauda anan eno de Yakubu enti ase ni mame say mode hia free mu a obi ba de yetumi fa ne ye de hia mode hia anan ma ne ye na asamano enti sa na tie de tie nyina ni case si that day na enfran be di ti asamano yi pa enfran case that day na case ni si ye ni abusia no ye ni o ma busia no bi antra ase enta ase ye je enfran ye si anan enfran de ma enfran ye maiwa si ye ka de si ni pa de si anan ka be ma no kwa na je be prese ke bi si anan enya anan si case ni si ye enfran me fa se bio ye moja and I almost a man crying a day, and to a month and say, and Colania and you. And she can't see and I'm Colana, a deal mobile, and she had your man and Colana away, and Javas and more mean Yafi. Momino, a yard was and Crown, Momino, near Cravia day, I want to say. The son said, Obet Mouse on Crown, instead of a yard, wouldn't be day, every few minutes. Yet we don't shine, I say, and Grandia Sianai. And my dear ma, and means Siana money. If you say, because you're Jim Granasia, Dauda no know you what they are, Obetina Boy, the same Colania, Yenny, some Colana, and Clan, and Yaya, Duma, Matigama. If you touch Obicas, you're Jim Granasia, and then Kisama. Okay, so enter Sadia, I think it's a gifty. Ye no na oba wono ebusiana persebia omodem kodano ebemano. Ma, no ankasa particular adia woni ni kunu ye e abusuano. E ba oba wono so kire se wakoti police report bi na wo de defan ko ne asisa na chekia police report one family hu se enyina so nya wo se enkra adia si ye na ye moja no otimi kagu ye ne de e bia nkran ko obeje o makoko ye ni wo kwakọ ye nkra no. So ma uchi Jamaica na pa. E luti e ye de ye ntimi nkran ho man so ma. Eti yes and one thing yes and parents I show mama go to some benefits one year adia o mudi edia o di kwa ya kra no again na gift no woni ya moja ya obi ya wo say o ya usuro o nsure e bi kwa linia no e ba ye no ye store kills ma gift no kra no ti store na no amibo na just store no enye Mohammed ena ye nemo no eye Dauda Mohammed no bobo no this kafa no magunti akrane ti akwanto ba no wa say oh na na tell you obe ma get this ka ama get no afa no matna no oh I see etimo I Dauda me fa ne magu store ni never time
The first time. I want to match you as you know. No, Hey! Hey! no. Sasa na tie bia ne na wiase hu o. David. bia tira wiase sa Hey! ba wuni Boy. ejapade Na wajiri na. Abaye isi like unsa yeta ensam ya wote obi akuni nua wo bi. But wunu ya yade ama obedi bibi kakra. nyese ni nyina Maku no sebeya. Wona me request bia. Na libia woni bra wo mo bra wo. Bre na brochi ya sam ketwa. Mo bra wo ho. 23 years. Wa wo. very Woko yakum ni ya. Mate. Abra wo mo befa mo fa nkura no de wo mo akoro no. Na nkura no wo mfie sen. Nkura no die that time na penyin wo beye mpa de bebe 4 or 5 years. Be 5 years. And na kitwa no de na kitwa no no beye 2 and 3 years. Be 3 years. From the be 3 5 3. Na nkura no mbo so. Nkura no bobo so menim se oba gifting so owo abusuafo enti bra asem ni si ye no. Adan na man pese modern nkura no be ma gift abusia na be ma na abusia mom na mo fa nkura no. Mama nkura no mo ye 3. Enti kitwa no wo mo ko di gift abusia no ho. Adan mo fa bi ni na nka ho. The tiane said, "Who's the assumed by Meniano? Like Jim Tabusian training or an uncrano, a day be ho. Maybe passes out the occasion is not my bush of a day, and Jim Canada, one. My data, I wish an India, man, Cassidia, of a platter and a person. But yes, you was out on it, a denya, you would just see a day, a womb, and Jim Canada didn't catch a so much. Say, Penny was saying, I was saying. But I say, Say ya fa wo no na pani wo 5 kitwa wo 3 say wo mo wasensen they say no particular can you be wo be live be 19 or 20 19 years in Benya eya wo mo misa wo mo maame no papa oh and try there omo papa na particular nka ma say e si ye na nka no and try no mo wo papa mo gane no say there ba ko ene je mo misa me ho asem da and try no misa me ho asem da. Nti atoda eya wo mo ka chem se bia wo mo ne nkra ne to ana e bia wo makai de esi ye ne bia na wo mo san ka kire wo mo nana ana wo mo abusuafo na wo ne bi oh eno die that time kitwan kware no sakura nti de esi ye kware no wo hu hwe ba me ba ne se panyin na ni eti ono no kika nsem ba esi ye de me ka se me hu so mo kan bia ho asema na ye to se wo ba tan ono so atoda na nani agina eye ne ma no nti sesei enkoda no ye yi omodan o ma nka ne to omo ho a ni fa nse yo me aduma ye sho kakanga mitina ka se enti me de nka mitina ka se nka ma fa ma me fa na me ba se ye sho mo se omo ho ma ye nyina ma me ka so oba be hwe ne ma wo betimi abehwe wo mo se nkra ne ko school no mo makwan no mo person be di holidays wo mo ma me ho a wo betimi aba oh ano de ma me de mi ti kwa ba me particular ne de me oba ne life de me be se me ko ne life mu kra bi se ya wa share no me person me ko ne life me di se nkra ti sa mo be ko no wa omo wo no wa me de me ko ho e bi se me oba no ya mutim kuminya kuma me omunya me omrikume entimi die so nkra no ofisa onya ne ma me ni tweka dia o nkra life I see na sankra no ekọ maame no wakakra no oba mo nso wakakra problem entimi create any problem no mo die me na me ka se ba bia nkra no fili so mo betra no omo nka bi se me mo die oba no esumo ni trim bebre enti me no me pedi kana wo se me hwem ho yie wo da oba na afem bia no oba ye innocent o ma me se abaya no me ni na tra da me se de oba na trim se esumo di fa ma me mo die me kan bebre a se bia me se no me trim se no me mo no
mimi mu awasa me na me bo me ho ba e wo ba na afa nti dia wo ke dia sa kura no se wo mo ba wo mo ma me mo dia ase bo ba pon kura no kura oh mimi abuja me ndim na se ba pon kura no mimi afa die mimi ma fam na me kan ebi se mimi afam na bi se oba no mimi pese bi no oba no be bi dia bo mbiem ebi se ene so asemi amaka maka ya wo mi mu pa ma acheti but akra no ye wo ye nipa kan ko be bo agusia no akra na ekọ ba nyina me na me so akra ne nsa de ne tu ana mo bebrebe ba ma akra ne tiri mi mu no ma me nyan ko ma chikura we dey ma me misa asem we ma ne haw ba da ye ade bia na ewo obetri mu a ibisa yanka wo pe na dwuma ni makonya meti so nti won so se wo ba ye santini na bia mo so tribe no eye wangla nti ene bia mo ye ne sei ye bia woni mo hwe but bia tribe ni nti na mo ye ne sei ma ebi sinja ewo nyame di ebi se tribe na se mi nia no tribe no okofae ma ena setani ene ne tibia no me pale se mi nia ne ye me yire senye we na be to mu no enye ni pakun ene ba mu ma e ko de oba be ye bia nka nya me yada e di se mi nia yire ye me yire ni pakun mo se ma me ma ye no so ma me mi nia no obe kan ho a ye se be se bi ya ka se mi ma me to ma na me ka to fo ma ye be ti aso mu no e bi nia de gina me nko ame so wa ma enti ama ni oba ne de ese bi atrabu ni katrabu ni ma mi nipa dia nipa ko dia aha ma nipa dia nipa se mi no ka se ma mi ran ko fa no ya santini azu se mi ye tiremni okay ma mi bi sa we na ye hwe apart from enkurane ka na wunua Mohammed enso eka se bi a enkurane so mu hu ye se omo papa eni omo ma me ne Rastaman bi ena na edi Dauda ewuo ni ade no ene sa weapons no ayedi kum munua bema no eche musanya evidence bi eka ho eno de meti na ka se eno de se na ye abisiana ka sana dodo na ye ni ho aye kodru ye no ensama e ko so anwumre no ni adeade no de ma na obie no wa o ka asempa fi oba ne menua no ho obie no o ka asempa bia fi ho ensama de bebrebe ma bebrebe na te nipa no samre na ka yare na menua no yare mum dia enketi menua ehun ensama bebrebe batini fa no wo awie na oba na busuafo no so aya we said ye wo kan mini wo bi minim de oba na busua ya we say wunua Mohammed ene wo mo de hie yi na ekum Dauda mi ba ta case ndi e ko ya se ni ye ni o wa oba na busua mo ya we oba na busua ya we ma wo mo so ka de fa ho se wo mo ya we dia wo mo deny se wo mo nua ni ntimi nyo anaso wo mo hwa se de hwehwemu se kwai ne ne ekọ no wo mo so nyina baji di se ampa ye nua na fom wo ka ho bi no mo ye o ma ene de mi ka se obi gira ho tu na no mutio ka sa asem na na mi chapto sa da bia mi gina eno de ebusia na obi a trese mi fa so na ebusia ne ba omo bo omo de mo ban hwe de be ya omo nsa be ka omo de hie ana akwa akwaye ena ya fe de no ye de ni gira o ma mi fa so de obi a okọ ne kwechi no ono na ye nya ye bo mpa ye se ye ti ma so checheche a ye hu ye ko akwaye ka se ye niska ana ye ka ye chuma ko wa te de ko sorry bi entina wa te ye hwe na ye hwe ye papa na o yare ne me ban se nkola na ti o mo chi ase no me da se pa na Dauda ti ase no onye basabasa ebia obi nso na ebia kodi na wo na nye nipa mienu ma Dauda ti ase no se bebi a ye tie kakra no pra no se wo ka so ba akra ni dia nipa hande le ja make maka say mu be 90 se ka akra no wasem akra na onye obi a wanyi ni bi enti akra no so no se be mpade sa e fa wi ase no ma no ma ye ke e tie ni wo ena woni ma yonko owie su a owie ge che no so on to ni empa ni kwa ni aja bi se ni pepe za ni ni food okọ sa li ja ko bre ya anye akra ko bo no mo de ma nti me fa se sama aban no problem be ti ye na o mu nyina ye den e ba ti
ɛna wɔte deɛ ne ayɛ no one to school yɛ na kwantu na ɔbɛsa ayɛ dɛn akɔto aso nti ne kakra ɔde bɛɛ ti no so na ɛwɔ hɔ ne yɛde maa no na ɔno no yɛ ne ho bibiara nka na nkɔ ɔba bɛkɔ medase papa Yakubu ma memfa wo ensia na bibia ni a yɛbɛsɛ yɛpusu ahoma ne biem medase ɛyɛ Ezra 94.1 FM na Ezra TV makosam dwumadie na no ana wo hwɛ na wo tie no ma memra na Gifty sister ewa ha yɛne ne bɛdi nkɔmmɔ ansa ma mema na kwa ba papa ma mema wo aha na ɛya na wabɛn fidie no ama me na wakasa kasa kakra na wo gye de sɛn pa che fema majemfu a okay ma ansa na mani amajemfu a ebedi nkɔmmɔ no ma memra Gifty so baako Gifty bra wo hia Mohammed no na otwika bɛn pa che no otwi ayi kana taxi na etwo tenten bi no okay sa open Astra sa taxi no na wotwi ya kwapem se asem yi ba ye anase osesen mu ne ba cha osesen mu okay osesen mu no ukunu ti wo bisa ne se obi na ede ama no anase efrihene ne ba cha me bisa no ka se dada na adwuma dada na waye no musika na ode akotoye no okay adwuma dada no musika ba ko no ton ye no musika no ode akoto taxi no ojidi wanka je se ni nia Dauda aboa no na wakoto car no e ba cha wanka nkyere me dama ko me ami anim na me ka wanka nkyere me dama ko anya na kura na ne bla yi kura ka kwa me nim saasa mo se ni kunu ene Dauda wo sikasam ho taxi no kura ye Dauda dia ne ba cha da binti se mi nim se dada na ye ne die o se mo na ye ne die o mintimi hu ene ye mo no na ye ne die because 11 years ago no hu no no otwi sa aka no kire ene ye to we se ne ma no enti ye kire die no na be ye Dauda edia no okay na store no a container na say store da kies e ya de ni bi no okay when na fa ne ma no go mu ma no e ba cha Mohammed no oboboy kora nsa na ni nua no free Libya na e ba ye ho good but wo kuna kan kire wo se oboboy kies no wie ye no na wonya ska fa ne ma ngum ma Mohammed Dauda ene man ska ma ne de fa ne ma gumu me pa cha tama ni start kora no wo de me ba ma mi bi ho za race course ho won ye di ka be free ne man de gum ansa na akire ansa na ya no no agisika ne wo ho a no wo de afa ne ma ni bi sa ne ma na mu ko free be gum no o ka che wo se ene ma no na e cost sen de mu di kai ko free ye be gum no me pa cha nde ene wo se kwan be so no fa so de tria sesika me pa cha se ye ton me ton ne ma ni wi a no agisika no se de bu kuna kan kire wo se Dauda ena eto taxi no ede ma wo no sa na wukunu enkan kire wo se wunnimu dia se de ye kan wunnimu dia me na me ni hobby ena me nya nyame ebetumi abase Dauda no ana ma ni sika ma ni dikotua provision na muko free ye no eka because according to nebra no Dauda ena to ne ma no edi kumu ubra obobo kios no no na fe ye acha ni mintimi nchire oba ne se wo hu se wo Rastaman ene wukunu moye Dauda bi e ba acha o kasa oboa case ni si ye no aye ko ho no o police phone kwa kasa on fa akora ne mara no omo de nkora ne kwotena ba bi utim so omo ke kansa mti omo busa akora na asem se bia se ya ade cha akora ne ba na o kansa mfoforo enti mi kura no police ni kura ka nya se ba ko e ka kire mi se mi si ade na o de me ba court e ka kire mi se da me dam ni de nkwase asem efi se fede na akora ne be gina o kansa utim se point no mo di gina so e de me ba roman de but ade edi tere manzara ye kokko kansa mo busa akora na akora ne timi nka hwe biem wonim Dauda woni ho hwe ma nyame ni madanse ni wonim ho hwe ma pa cho dabi wonim ho hwe be pa cho dabi wonim ho hwe be pa cho dabi ma ade asem bi on baka se meka bia meka minim ho hwe because kai se Bible mu no kra ka se aboa mpo eka nipa moja egu a obebisa nipa no ekra o se moja afri aboa ne ho ni na me kan Bible verse bi na me copy ho na me se yo se wo mu kunkum nipa nyina no se asotwe wo ho because aboa mpo Bible says aboa mpo eka nipa moja egu na obebisa
enipa no mogya na ne krafi aboa ne wa na enye nipa ya wo beka wo yonko mogya go oba pa ako yo kunyan ne kunu Mohammed ne nua Dauda wo wu ya asem yi abusua no se na moti nims no yo mako medasi me de meti news na say me kwa na ba bia me wo me mante news bia me ma me ne frɛ me say asem wo abani because we no sa Dauda ase ho an wo wia no wa ma busua hu say bia obesre ne say wo be wale no ana sisi Muhammad no we ni no bi kwatena wo ba bia na wo moten enti mebi na papa so kwa akohwe no ye kwa em papa se ne wona ne tene fa na kosu boa wasi wo hu no wa yira we na yira wo hu no we be 15 years wa yira wo hu no ama papa pe na papa ko kire akosu boa ne se wona ne ba ne te na se wo hu no nko ponti akosu boa nko pe ne ba na nye dai emre no enti ni wo hu na akosu boa no ko kini ya no wose wo ko baby ana we nu nipa na tie no akura bi ase obi na man line wo ko ene yeso mu nua baako afa na ye den adwane ana papa se na tie de onko fa na ade mere no ti akoso eboa no kinya na wote se wo fin so ye fra ho se mpo kuro mi de mi wura fikuru ni kodi ho no mo ana papa ne akoso eboa ni nyina akoso eboa na fa me papa ka esika na mo ko ho nto mo ko ya mpa na we ni wo ho na be ma no so yese na be ma ni won koto be ma na papa sa ne to be hu ni bade a wo fa ne baba ye nim de no mo de aye we ni papa ye we ni se no nya ne hwe ne kwatie na na ni age mo sa abre me we ni se wo ma ye ko be me papa ko be mprensa we ni se wo se wo ma na papa se wo so wo ma nti me na papa sa ne ti wo ko na ko pe be ma no ehu no ko hu be ma no na papa so wo ne kasa ye mu de me kasa ye ko obi na ye tro papa so wo ne kasa ya na be ma ne se wo sere no pa na chaw no baba ye ne ho ade indi papa nko na papa bae me papa ko mi ameti we die sa na menyini ba me mani so wo hye kakra ti me papa ko yi ko ne ma me ko ya se ba bia mo de we akɔhye no me mpene even yesi we ni so wo be ma no so kwa anye santini ana wasa wi na akɔhye wo sa wotimi obetima ye ne bibi enti me mpene me ka na papa mo makwan se ba ma ne se o baba ye ne ho ade ba ma ntimi me we ni kwa na me nkasa ne ho ma mfre ne da me se ko na wo hye ne me mpe ti ma mfre ne da ti ma ko de meti ya ne se wo ho be mfie nsia de meti ya ne se ma me afre me sa ma asama bo na me se ma me di asem wo se wu nua ma akua ye se e ba bi o mu wo no o mu nua bi besra wo mo ni punu nua bi besra wo mo ade akye ya wo wuda ba bi na me se an wo wuda ba bi a na won de ma akua de wo fa ne ho se ne bi a wo yale ana wo wu ba bi a ma akua no wo se hwe ye se akye wu nua ma akua ewo ene ni kunu no wo fe so police hinti bra na me se me de me nko me kan na nko mu tie ya anka amane sa enti me de me nko ti nyame ni krembe na awotwe ma ko mansi ho enti wo ma no mo san frɛ se ye de ne bucket se na wo bucket wo me ko na minim se me nwa wa wo sei ma ko na minim ti wo ma na ma me fɛ me se ye de ne bucket wa ama me ma me no be se sponsor se ye wo akuta we ti se ya te no e da ma me na ma me mo ko fen so court enti se ma ji akola no na se we ni ko hu ni ma me no a e bia obesu enti me ma ji na me bae e na ma me hu se asem no ye asem na me bae ti me ba na ye ko yi na ko fen so court we se ka me ko ji akola no atena baabi na ko mo akokasa ho na ye de mo ye transfer mo bra e ba central ti ma ko central ha de edi akoni ababa ye ba de na abusua we na ekunu abusuafo ne kan ne se we ene ni kunu no ena ekun omunua enti sa na ma mi no mo kan kwa ma ko mi mani ni mu se da ma hu mu da sa ta ma ye ko ya ye mi kwaje ba na wotwa na we mu da mu ofen so no a mi kwaje ne ba ma o mo akọ no ye ko ne se wo me ma ne de ankwa ni mi nu ko ti mi de mi nim kwala so mo ye kokọ so mo ye tuntum nti we ni de ni otua ne no fo an be 3 months asese na ma me te na me kwaje ne se o mo kokọ to nti ye ba ni ye se do maba central na ma me je akwa no ko ye ana ne central ha de ma ko sa ta na hu se sa fe de asem no aye kese me na me tie bu akwa me no aduane a na me de abere we Sunday bia na me ba sa fe ne fa wodem afe ne fa yana na mo na ho nti ba kwa asem na ngasa de ye ba wodem fie bi elu kom yensa na afe ne fa ene wode ne kom fie mi okay because so fie mi elu kom fie mi
sana wo ka eburu mfie mienu o man dra menya eburu amu mfie mienu wan cheke amu mfie sa wo ba no age ne ye de cheke wo mfie aha enti wo mefa say afenefa ene wo ba afi o mu be no to mu be no okoba no mo so me report no ho ne ade no okoba sa na no so nya mefa say afefa e ka ho na ye mfie mienu aha enti da ye ba ho no na police for asam mo kan ne say ye musa ye nuane yie say ye busa no ne se woni mu bi no wotimi ka se woni mu bi a e wo kwan mba fa so mba boaye enti enso ye busa no ma ko me de minim ye busa me nua ye busa no wo se woni ho hwe no no kra no wo pie won no ma asem no wo se wo pie enti wo ba no ana wo te se amanfo tiatim ana obusa asade no bi ka kire ne se le pa cho dem pie ba fie na nim won no bi die medika ana me kan wo sister so wo se wo pie aha san wan ka se wo pie fifia hena che won de wo so pie ye nto wo pie ko hena ene ye ntima musa ne se wo pie ko hene enti won de wo ka so ye busa ne ye mo mutimi yi ni maye ame ye de ne kwatena baabi e busa mutimi ka je se ye mani dwane a ye no mbasa abachie police ni bi anka ne ho ye musa no ye busa na mako ye busa me nwen se wo da mu afeni fe da bia ye ba ye busa no da bia ye ba ye busa no enti apolice fo no ka ye se otimi ka no kore se woni mu hu bi dia e mo kwan ba fa so mba ye de mba boaye mako onu so me nu nkwa na o mimi wo bi ye busa no wo so woni mu hwe rasta man asem ana wo kan me nua na ka kire me se ye be busa na no busa me se saa anwumena de hu se rasta man ne ba fie ho ema onu kra no aduane ma o mu nyina ye den edi bi na o nkoda ne de woni hu asem anya ye busa no ye kwa ne ye adwe nyina ye se police ne se wo kan no kra ba boaye tene ke ye nyina ye afa kra da me kan se ene nka won ka se bia woni hu bi na nka police ne mu aye da bi so woni mu dia ana mo so mbo busa na questions afa ho bi so na wo hu na nka aha e bi so na wo hu na nka timako ubusa me ade minim fa ho no okay all right na cha say kru Mohammed na kra de sanya sa asem we si ya ka wo kra de ka wo menim ne da me kra wa asem si ye kra ye ba ha no ye ba efi so wo no ma hu no e bi sa me ji we ba no mo se wo na hu na obesu se obekọ no ho enti me je ne ba no ye wo mo ba ko tu na me di ka wo de ba nya me di di akware di kai ti ma hu da se we da mu no ene ye ba central ti ye ba no mo se ye nko busa no na me ma no so won de oba ha obewu me si say so wa akra me sta no kam so wa akra me nua ba panyin so nti me na me ya akra so me na me ben wo mo enti wo nya mo se me nko busa nti ye na say red no ye ko o ma posifo no ma ye ko ba bia wono ne da no ba yi Mohammed ne da no enti ye ko na me se aja wo na oni me nua no ho asema be wo se han na me se wunnim me wo se da bi wonnim me da ana me se ye fra wo se na obo ni din wo so the red ani wo na kokokokoko ena obo ndi na me se woni akra yin kwa na wo ho a asemu yaba enti ye serew ani die mu so wo na akra ni mi hu bibia ka kire wo se wo no kra wo de na woni mu bi na wo ba na be hu bibi sa no ka kire yen enti ma apolice fo no ka se ye nto ade bi a akono enko ma na ne ye na de ne kan kire se o kamu no kwa ne kire ya enam so ba mi yi woni ne yi ne nyina ye busa no na ma me hu ni mpirenu be man na ma me hu ni mpirenu ye busa no wo se won de hia na se won de hia na se e be yi wei se yankwa ai ni yankwa je nkwala no enu na hia no na wo pese wono kra o de monim hu bi na abeduru wei a na ye toro ebra ye yi wu nua no na monu aduane ene no e de koma be man David be ne yanye bida ene na utwamen mako na yanye bida mako ene na utwamen mako satin no na me maame e wan ka so maame o se me se ebra ye yi wo no wo na sister mo na monu aduane de koma no ba abusumi se free wo no no anko obie me ba cha na me de aduane me de mako me wo sister ba akuru mo nkran wo sister ba akuru wo sister mu de wo maame so kra no no ebra wo da okra so wo si ada me maame si ada wo so ndo ba sa na we be wo maame no aduane koma be man no prison me pa cha de ntia ma me ka sa asem no na me ba cha me bisro me sister me se bia me sister ne ba mo be kan me ne madam fo ne de aduane ne bele no na me ne madam fo me sister mo de no mo mpene so ntia me ne madam fo ne de ba me pa cha me ne madam fo ba na minim se bia me sister ba wo bebu sare ntia me head aka me sister me ne madam fo ne de ba na de se wo no sister enu aduane e de kokoma
bema wonu na wo nkra me yensa wada prisoner na ye wo betwa mentro me etwa mentro wo twa ntro nso na apie ni baako wa hwa me nyuni so no sister wonu aduane koma bema ya abosumi nsia kwa beso ansa na kire yi wo sister ebeka say me mitu yi ye ni konkonsa kire me wodi kire me wo wa no akofre mpatro no amba asuma sise ni sei ona kan wo ma ko sana mtie sana mtie me ni ntro nkyere me ni ntro nkyere ena wo no sister no aduane koma no abosumi nsia na wo sister ka se wo dem no wo mo boka enu nti no wo mu sika sent wo mu ntimi enu aduane koma ni bi we nya ya se do atara me ne madam fo ne de koma no na wonu madam fo dia na ba won ka se wonu madam fo na ba ka se wonu mi sister me no aduane akoma red ma bodam o ka so no adamfo na no aduane koma na no kra na aboa obua obapa mako one chida say be a police station one ebusia no wo bi e ka se se dia be ma na confess se onne wunuan enekum dauda e fa wutima na wotukunya ne tete mako me ka se meti bi sa da me nuan mako me gire nyamenum na me ka me meti se me nuan e ka akum nipa me mesuro no mako meti se me nuan wakum nipa ka me nyina chikura mahada wensi mo keka nyina so no aduane koma me kura meti se be ma no wano aduane koma ka me nyina chi mahada no koma no bosumi nsia adienti me yeyi mo me na me meti ebu akwa yeyi wona me meti ebu akwa wono ma me ye fidomi abra mo so domi abra wo ho na akoye ho na akwatana ya ko mse nyame ye wadoma wonya obi so wu ho na wote na wo ba foforo na mafa nse oniema wo nyina aka ho enti wo ba ko ho na akwa fa nsem ne ade adam sa na tie de betena me ho na me ye aduma mti be ye aduma nti wo betena wo be 6 months ana akoye domi abra na akwatana wo betena wo ya no aduane da uko domi aba na bia wonu wadamfo no kwanu aduane de ani minim na ma ko na ba ma na busuafo no kula no omu ba ye kase ye kokko omu ba mpire nupe se no mba firi okonyina mo amabiem mo ansi ho biem ntime kase meti bibi fa omo no se e bia omo se be ma no nekum omo de hya se menue nekum na na ye etro manti bida mo se san kra na ye miensa ketwa no e na mo te na penifom ye no na be ma na busuafo ate no na mo de hye ewo remand no mutumi ko ese bia mienu no mo de mani ko hwe wo mo mako mpacho se saatem na we ni wo remand ne na ayese we na ye pere no pese obeba enti we ni ba wiye no we ni ba wiye na mpapa me momo de mako na mese nkora na kwa na memfa ho na mese na abufu sem ni ahinsem o yemi na mese nkora na kwa maka wo nka wo ono anepe memfa ho enti menye enti me papa ka se me menko ho na mese me de menko enti me papa nso ya akokora wono eni we no ene ko ho nti omu kwa na yesi nko omu bu omu to wuram ene baaye we ni me papa ne ko ho nti echi na me papa ye se sa na tie dia obepe aposifo aka na hono no makọ ni ade ene me papa so ya lemu a odi wuye nti nkra de me se mani hu mu se da sa mienu no gifty ebra me ni wudi nkomo ahyase no o ka kire me se adano a ade ebechiama sa owuo no aba no ukra na wono amu ena ukunu no ene dauda edi ye wo mo kiosu no mu ansana anadwo no omo koda meboa tama omo ko na abo be sen me ba cha sa tan ma metam jo na obi ka wo mo ho me ba cha da bi jo ebra wo sister ka say wo se wo mu bi se awo no wo ka sa pa sa bi ade ebechi no rastaman bi ma wo kra no no aduane mo mu nyina di but wo ka che me se wo kunu no enne ni nua Dawuda pe na wo no amoma wo mu di ye e wo kiosu no mu to mu wie ye no mu nyina akoye wan kasa na rastaman bi kan wo di aduane ni bi ma ko me pa cha aduane de wani bi ba sa rastaman ne de na ye mi kunu na damfo dada oba ho ba de na aduane na ye no wani bi ba de no ba ho sister say womu sister we ba chosa wo so no aduane won de rastaman ne ba afio ne wanka de wo fire ana se de wo fire ana me so menim de wo kan ya ne se rastaman ne ba afie ho ama wo no aduane ma ne kunu no ene ne kunu nuane na damfo nyina aye dai edidi ansa na omo koda se de wo kan ya wo se ne so na nimu wa akwa no mu didi
Jade no anka chem se no rasta man ka mu odi aduane ne bi. Ma na rasta man ne nka ho no odi. Jade no utwa ntro che wo sisa. Sabre. Me ba cho me kra mpo minim e bia sa tem case ni mi asem kora me ka kira me sister no kora me. Me ba cho me minim. Debbie, sister. Ayam nkura no. Me se de me si ya madwuma no. Wan sha be wure mu aba mo de mo ntwen. Why? Nkura na ye ji wo. Because me ade am kira ya ntro. Utwa me ntro na ye. Ma ko me kra nka. Me wana. Ze say what can ntro mi nu. bebre kura Ma ko me kwa de eye me hawa ma me di na kini me sinka saa eyi na me ko kan ya wo ne me ko ne ho nse ka me nye kire da. Na ze me ma me yale. E da ho pa me fi se papa ewu ya na e kodi me papa na wo tweda na ma me nso tu hwie adan ni stroke awada ho me ma me so de wo su saa se we ma na akodi baabi no yankofo mo mra ansa na obewu a waye den wawu me ma me enti na ma me di akire no ka me ma da e se na nse me ntimi nton ma di o e se me ko fa anyama ba ya hwe me na ase na me di amerika amadu de ha so ka bi amenya kakra to aduane adi ka me nyi akire da na me ma me no akwahwe na su na wo su se yankofa nkura na mmra ansa na obewu wawu na ya na me ko na me wra ho na mama kwa medi na chi ame aba ade am kira ye ntro ade am kira ye ntro ma ko me ntwa ntro na wo twa ntro se rastaman wo nu aduane rastaman ye okura dafo ba hobi wonim wo mu a wonim ni a oka so wo hu ayi yakubu ni me di nkomo yi wo se oba pani no ese sabre no wo hu rastaman bi tie me mani yabre wo se oba pani no se wo hu rastaman bi sabre no enya wo kra na kan wo bia na kan wo papani ne na kan rastaman bi en wo hu no ni bapanye ne kasa asisia wo ka be kira wo mo abusuafo no enkura se wo hu rastaman bi anadwuna na sa de ni si no yesi se ni kunu no se Muhammad ndi waje atum se won na yeye asto wo de hwan na yeye enu ni asa wo kumu ni wieye no enu mo twe ne kokoto ekwan sa kwan no ho no na kura no ana ekache police ni sa sabre no wonu no mi hu na rastaman bi enti o mo kan u se minimum kwapem se wo beka wo ka se wo se rastaman bi en wonu aduane ma wono ene wo mu nyina didi ye kaminim ma ko mbacho metima busa mi nwana asem isara sem ma me ma agua na edai ba ku na mu nyina mo da na se na wo kunu ne nwana da mu baabi ba cha me mi kunu na da na ni nwana so da ne baabi nku atiefo mo ma mi ntwa me ho emra na me pacho wo ma mi misa we kura ansa na we tema mi bisa o se mu ko hu body no one nanima ho no ye de ababo ni trim ya bono ni hu atiti wo se da bi ma on se o kan ubisa am kwashe me ka kire o se me tama ye koduru ho na ma me ne frɛ me ma me ba ye koduru sa junction so no e ho na ma me ka se enko police station ko report ti police fo ne ba on bada ni funu no na police ni se me yenko ta kanta bag no mutimi nja me ma me nya den ko so ka kire me se ma e bra me ko me hunu ni so yi ma no me hunu because ba sana na o mo de me ko ba o ka kire me se na de wotia na wotie na aba mo no na hwenye no de na che se wuhu no wuhu sa ba mo ni tirim